أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسوكو من دين كويني نعماما كويني مبالي أستاذ بكر حيدرا وكويني وكتار سيتين تنغانا سوكو من دي أيو ماندا يغاري ما علمين دا خرسي وكويني خرخان دي وكتا أسوكو من دينا ولا لقيكي أورني دانجي إن شاء الله. ومارمو ورا كويني دي الله هاري نيمانو كسينا كما ari sahabanu ikulli gajangin dingirani nan same quraysunun kane birambe quraysunun yime griketa iwosen kulin singan kama yokuma nan yanka Allah are nya ren sariya ari sahabanu yokuma nan moyo bakas sen kulin singan kama komi jiwoyo igabe ngani mo yari mo suron dengani kenno kusui Allah are ne manu kisenga kama ari kitumbili ureutu ara duaunya ati qamo ati Allahumma hazihi qurayshun qad aqbalat bi khuyaliha wa fakhriha tuhadduka wa tukadhibu rasulaka Allahumma fanasraka allazi wa'adtani Allahumma ahinhum al-ghada. Allah hari nemano kisira kamar ke duauya ati qamo ati ya okama ati kaya quraysunun ya haike e jongoi ti e janka yenga yo kama nan janka sire ango teremo be yana teremo be waso en teremo ngani janka en teremo ngani yo kama na li e jongoi ti janka yenga aro e waso ye ati Umar ho saura manali ange Allah kuta Umar ho sababura maganta ange qihare una kenya garan kutundi ati yawo kama de manebe angara Allah hirumutinda a de maneke Allah hinga sasa ati Allah uhalaki kumani Allahumma hinhum al-ghada Allah uhalaki uloni Allah harende ke duwa yako Allah hare ne manu kisenga kama ni yankande ke to a kusagara Utbata buni Rabia ara kengari aw nyogome dumben kama akusanti sahabanunda ati quraysunu ku jamandi serega na iri khairinga serebedi timanta gana nyogon dumbe gumeke ti serega na jamakere quraysunu ku jamandi khairinga wodo serebe timanta gana nyogon dumbe gumeke kenyo Utbata buni Rabia Allah arenti gana dunga ken koni kallenga na hitwa kallenga isuka mande khairinga dana yo kisini toranga kembrena kenyi Utbata buni Rabia ka uyan kandege Allah renda haita nyundu men kama Allah renda ko inanti khairina keigo banari kenna hale hotana wono ni yan kandege to ikin hale ke dingrai kembrena rifarin ke gona kenda haren rakatiya a kenyi gara dabanun kari ara dabanu gonun kursi ni cen soro aw munana quraysunun kure aw muna kem basutai aw munana quraysunun basutai kemrenga ariqi nanangara wadi kenda Khufaf bun Imam Khufaf kena ima uremenga al-Ghifari ala harenga rara kata quraysunga nanti ndai ila hingo gajanyo kenye kemrenga iwo idemanati gajanyo kenga nantlanu dema ti kurenyugo nkahanai kemrenga ira igande qasurida illi una igande keiga kemra quraysunu ila qinda na ke jabi kinga ima urenyugo ke al-Khufaf ula jabi uti qamo uti aywa ahaygra Kenya mare maobe saura ara haygra yakati be saura tikemra ta brajin sabati ara Kenya aratu nanti ori ini bani ara nyakati nya sawabura ara to khati nya ori na Kenya saura ahaygra Kenya
ka diga kara ti abrajin bateni abrajin sabati ka oku hay oro mon surondi oku ime jatendi nay oro sirin or nay o gajangi ni sirin gajangi nay oro sirin goni me ko ni take kemre mo suronde bega wori kemre onta hitagini kata sirta na demande o mo suronde ke kingo wasana o wasaneti o ime ndai o ime ko ni jatendi oro sirin goni mekita ka ndai oro alla ya goni mekita ndai o gajangi gani alla gajangi oro alla goni gaja kemre nga hara ken har dina sunda ka hoy a kenta hosron a ken bane here har dina sunda ka hoy ora o kenta hosron o ku jatendi oro sirenya oni gaja o gaja ngi linia sirenga jangi a ken goni ganai mo sron ne be hayo o ya sasa o wasanati kenga ka ne o gaja ngi ne Allah gaja ngi koy muhammadu me gawa zaman tan ko ni mowe nanti ore kenda me oro Allah yana me ken goni gana sabati kembre nga kende manen pere har dina sunda ka hoy oranta hosron kembre nga ta kenne kalenya duwawi ansage abrajin sabatini kemra ira kanya na yugo ke jabe kinan khufaf bun imam al-ghifari ura kanya na jabe parce que kunyme ma nanti iro serunyo ni mekita kemra nga iti mosron den ko ni mosron de be hayya kinwo wasini ka muhammadu ga ko ni mo nanti ri kenta me iro Allah yana me ken ko ni ga nasabati nanti oro Allah o me kinga ya har dina sunda ka hoyi oranta muhammadu kemra imenu ra ke sabatini ka iti kungo ni ma ko ni iro irin digas iro serunyo ni mekita kemra kebena al-khufaf bun imaya akenda keko kemra nga kebe ga nyon dumi gumi nga kinani utbat bun rabi'a Allah harenda koyi nande khairi ga nay sereri khairi ga nay sereri kinni nyon dumi gumi kare khairi ga nay sereri kinni nyon dumi gumi kare ka khawaro woni dangi ar khurasununa inda dungene akone kallenga ken sawabura isuwoni tora kita kenna nge hale gajane ke qurayni wara me wara quray baneni kemrenga se quraysunu ira Allah harendi sahabanu ngari Allah harendi sahabanu kana ira quraysunu ngari kembale nan same ke kane unyi me qibarun ya mundunu umaygra me wari ya renga umaygra me qurayndi face en face paketa o hagari me qurayndi face en face kembrenga nan same ke kane Allah haren kana ra kuyi go wari Allah haren kuyi ne mano kisenga kama Allah ra quraysunu ko yayi nanti jamatu nanani gabuhe kinganya Allah rente ti wuri ikui ila quraysun ngari sahaban da tin tele gabenwa Allah rente gabe jamatu nanani kembrenga me Allah ra koyi ke koyi Allah ren haqiqan kille ya kama haqiqan kille kahirunu madama na to kahira o kya kama hara gana a jamanga gawo mo aro islam nunya go gajana agoni mekita jamake gawe ni funye islam nuku wa qalebunu wa Allah wa demana Allah wa islam nuku demana akama kenya saburi jamandi gawe su Allah rendi wari nan tu loge be gani jatel loge mpe loge be gani sembe loge nyani e gawo mo sembe ndarno ri parce Allah barke baka ihinya gundi kemra qur'anan da kenno ku sabatini qur'anan ta qamo iz yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum kathira lafashiltum wala tanaza'tum fil amr walakin Allah sallama innahu alimun bizati sudur sadaqallahu alazim qur'anan ta qamo ati birambe Allah gara qur'as nugu koyanga kuyindi angara qur'as nugu wari kuyindi nanti illuga walau arakahum kathira ogana ikoinanga nanti gabenyani angenga na wal kuyiker nanti quraysunun gabenyani kembrenga aganya qagantaunu la fashiltum aganya qagantaunu aganya kana wala tanaza'tum fil amri kembra agani mesori hindi kenya sabura walakin Allah sallama kenya sabura Allah rakisenya kembrenga kebega ne qagantaunga aro mesori Allah rakislikinga innahu alimun bizati suduri Allah yani tuana ti sonome norehinu kembrenga igara mewari Allah ri quraysunu logondi islam nu nyaangure wujine serani me Allah ri logondi islam nu nyaangure islam nu ndi wari na yakomi untadangin hohori bo islam nu kahana Allah kahana kullu logondi quraysunu nyaangure quraysunu kahana islam nu pai uti ke jamatu nanani kegoni on ku sitita nan yatiya hara anta khotun kembere Allah ra kenya ke sabura jamanu ku hili una mekita bane sunnehu igajalle manga
bana suwo ne unu igajalle manga ke sabura gajange nyimbe kenna kumi kembere Allah go golle be gollini anaken golli kembere Allah la kenya ko Qur'ani allati wa yuzurikumuhum izil taqaituhum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allah amran kana maf'ula sadaqallahu alazim ati birambe aro kay nuko go mega malima agar wari kembrenga awi wali a yare ngure nanti ulloga Allah wa angun kahana logondini kay nuko yare ngure Allah ra kenya ke sabura ina golle go kiti kinga ni nyampoy ke sabura himbe gan kabana ya kinna ya serbe gan kabana kara kahirun kinna kara himbe gan kabana sedin purawo islamin kahana ri kinna sedin purawo nan da arjana kino himbe gan kabana mana burawo kahirun di kinna mana burawo Allah ra kenya sabura nan kullu ondi kahirun ya ngure na kahirun kahana londi islamin ya ngure ganyan ko masema bane gana kanu dura ngabari ganyan ta baka kemberenga asu ganan ne umme kengo nyana sawe na asu sagondi onyana sawabu ya na gajange nyimben kumu kemberenga Allah la kenya ke ganya watibe kebe gani kahirunu yuhawiri wati gana Umair ibn Wahab wati shayatin Quraysh nun shaytani akenyi sirai Umair ibn Wahab al-Jumahi abaka banu Jumahi qablan sirai wan akenyi sirai anyiga ngoti anyiga nsago wa ahinto anyiga nkora anyi Quraysh nunyari ma islam nunyana sagaiti shayatin Quraysh nun shaytani shaytan Qurayshi ahinto anga qoro mowe wotini shaytani tol magago hotu kemira Quraysh nun da ken delege ikinya hal Qurayni nande islam nu ko hay ke jamatu nani kembiringa kennan diga yare utate ni haqin jate namundu sir haqe begani kebe gani Umair ibn Wahab ya ahinto au aganasigi jamanga na hay agani sir haqabe au kentu Allah wa kusa kentu au kinai Allah nyira kentu au kinai kinan nai ke kota anyiro kahirunu ye kembirenga adiga sigi na sahaba num pai adangi outlan sage outlan ndiga au sagene ala sahaba num jatenta on nuhai kembirenga sage na likata Quraysh nukui ati sahaba nuku Allah harendi kapallemu ngere wari mobe ijate amma kamusiki honnen siga kama walma mange honne kamusiki honnen siga kama walma ammange honne ngi woni rijate ngarun tadangene kendi ba kage musababai na sabunya islam nuni kamusiki aro sorota mirosiko islam nuni kenyi kamusiki aro sorota mirosiko aken ka haiga daga sigini hai adi kamusiki honnen siga kama walma honne na mange kembirenga adiga meke age musababai kembirenga ati Quraysh nunda te qasigi ngora girgilun kama nandiga tatumbai neiga ma kurego foni o sa untenta yali keti planyawa walma ne demandanu tanaganti ya kinga urnu dema ne kurega ntu ma no kuyo ira ken foni walma demandanu tana kungo urni dema kemira tuni terinka iwara tatumbai kenno kusui ari sin soborni asetu girgilun kama au kama ni yaren saundi ama qobe wari ama gajenge tagumance wari ama demandana rente wari kemberenga asageni aga munmunu nan tambe ay meddan khanawu nanti qur'an nanti sahaba nuku Allah arende kapalemu isu ya haikui demandana tananti ya isu haikui kemberenga atinto sahaba nuku nantinti ya mago tindoniya au kama no hai sahaba nun kama hukara atinti ya nalisigi ma sahaba nun tate au kama no hai kenga ya watibe asagin nan da kata Quraysh nuwa haten karantenga kama kembrenga Quraysh nun da atirni ti Umair ibn Wahab al-Jumahi keta oranki andiganda la hala nun jaten tawni kembrenga ana kamo jabu kinoya kenno usu Umair ibn Wahab ati sahaba nugo Allah rende kapallemu ike konira bangen suhay de mananan tuya wa serentarni nambu bangetana nanti wornu dema wa sere fonten tuma iswa haike amure ka ike koni kunate Allah ike gara himbe wariri ati ra'aytu al-balaya tahmilu al-manaya ati ike nyanteo yasir bankogu kin Allah rende kapallemu tira balawnya wari iri balaw bego kamana kalelligi
ila balaw nya wari iya imaga balaw be aw kamana kallelligi ati kunati Allah ya sirbango ku etundi ira nyi sukho mante iqitinte nyani iya gentirinte isubutunte ka hangi ma ibutu mobru ma harun ta kamanan se isukurunte ike woni ma ho wari iya gani maganda balaw be aw kamana kallelligi ati kallempo qaache ira kenya wari iya gani kallempo tay ira kenya wari iya gani ikunati Allah oro kunda mekida ike woni tatini orantiya ka orinda mekida onta serbane sukali kuri maganta awnyini kenyi mera serbane karori onta sere sukali kuri maganta awnyini kenyi mera sere kari ori kembrenga okara ko ina ndi kuni kamusiki serai kembrenga kamusiki serenda kara okuri a kembrenga ati kan khair na ngaranta awni kempalisa fama khairul aishi ba'da zalika kan khair na ngaranta awni kempale kamusiki serenya ndi nan karaba ko kui kembrenga kan khair na ngaranta awni kempale paso watu ku be hay haro ganati o winyano sagoma onta kene sere sui maganta awni kenda sirbane karori tol maginya ntona kahaliga Omar mu kebe no Umar ibn Wahab ya ala kunina Qur'an di amamma gatwari nandoro sahaba no ko woni ga nakatime sika suntari onta sere su kaliri maganta kengo sirbane kalori kembre ngati kenga ya ati fama khairul aishi ba'da zalika ti ngarnda on koni khairun ngarnda on kemballere kembre ngara konira na Qur'an gilikiya ko Quraisunu isu butunguti isukanu hokahu ikanindi jotenga birambe Umair ibn Wahab akinra keko shayatinul Quraysh qahi halle ke gayange aymo protono keri atandegere kinga kisinne gayange na kumbu akingo wurnu intakitana dongu hidange halle awrni salamaw Allah gana dungata awati ngana kin ora kinwoni kata inshallah ka kebe gani silaminwa keta yesuka mande magemi gajange yakama yesuka mande pakarlanya bane hinu hilintano koy gajange kyane woro Quraysh nugo wona metakena kembre nga ira me war Quraysh banindi allara kahirnu logondi islamnu nyaangure na islamnu qahana logondi kahirnu nyaangure alla tira kenya ke sawra liyaqdi Allah amran kana maf'ula ke sawra ina hila kutu hibe gan qabanaya kembre nga ira me war Quraysh banindi wakati be silamin koni igi kena kangai imma nasiru wa imma shahada igi ke amma demande walma shahidin furagu alla no dema unkata kahirunga walma unkara unya shahidin furai silaminu igi kene ke banai bo ke ganya wati be lahala tananya hilakari nan toki ke lahala na kangai malikanun yankaye malika nun yanka na ligga ke Qur'ani malika nun ga yanka ken qibareli suratul anfal Allah taqamo allati iz yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fasabbitu allazina amanu sa'ulqi fi qulubi allazina kafaru ru'b fadribu fawqa al'anaq wadribu minhum kull banan ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم التي قاموا ملكا نكو قباريني أتي بران بيغرا وهي نكتا ملكا نوا ننتي إيو كبيا إيكا هندمو ملكا نكوي كمبرا ويانقا يمين قانقاي فثبتوا الذين آمنوا keta wuli silamin ku lu sabatindi ni hakallanya bane ni sagundi ka anda obega wisono men na kembuwari kembrenga atla nanti malika nukura sa ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba ti iwo kanuen serni kahirnun sonno men ikun ko ndi garo silamin banginga india silamin ku sabatini ike alla ike me iwo kanuen serni kahirnun sonno men iwo kanuen serni kahirnun sonno men kembrenga ati malika nugura fadribu fawqa al'anaqi kemra kala katuneya kan sollun kamundi kahirnun kanu kar guciri iko hundi ani gucuri iqanundi wadribu minhum kull banan karikatu dorombora besukama
doromboran kama kahangori yanti dorombora be ko kahaligana kara kairin katui kiteni ma kahanga tlai keda kahanga na tlai ke pasora ko ina islam nuku igajanyo kenti mande mai keda malika nungana kahir nun katui kitundi kahanga na tliya islam nun kahangu tunu nangidana kahir nun kari kemira Allah hayra kenya ko ere nanti ini katu idorombora nundi ati zalika bi annahum shaqullah wa rasula ati kenya kanga sababura keta ila Allah sori ila qiharen sori serebe gana Allah qiharen sori kha Allah ni nyankan kate qote ntungaye kemre na ke qur'ana aya yanka na ke bangani birambe malika nunga yanka a keta Allah ri sanse malo hindi tahana lahalanya kangai tahana nga qur'ay lahalanyi kahirun lo islam nu nyaangure islam nu kana lo kahirun nyaangure ka ke wati birambe igra mewar qurayndi na wucenya Umar ibn Wahab aro ke siga sigende suhalle keta malikanu li yanka nan ka islaminwa malikanu u yanka haramare mun sauranya ri iri sinu waraqe woni kata inshallah keta nalikahu islaminwa ya ka islaminwa allari lahalan sanse kena kangai keta islaminu li gabo kahirun nyaangure islaminu li gabo islaminu ga gabo keta kahirun kuma sai wali a islaminu ku igabo tana islaminu ni ga logo kahirun nyaangure ka keta islaminu payre gabo kahirun nyaangure qur'ana na kenno ku goni islaminu li gabo kahirun nyaangure kenganya Allah rakkanu en seri kahirun sunnumuni Allah rakkanu en seri kahirun sunnumuni qur'ana ta kamo kendi qur'ana ndako ati قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رعي العين أتي وأخرى كافرة ترونهم كده جمان بلي بانو جنا الله صابرا جما باني كن كاهرنا كمبرنا تي كاهرن جو سلام نكو ولي قوم إيمنو هلي Allah islamin gaboni kahirun ya amure keta yo islamin ngal qomi imenu hilli ra'ya li ayni ya ngalle ngakoni ya ngalle angana kahirun ko ya islamin ko amutini wo imenu hilli baka na islamin kan kamusiki sire aro sorota mrosiko kahirun wujina sire ka Allah ri islamin gabondi kahirun ya amure wo islamin ngal qomi imenu hilli Allah rakengo suratu ali imran ri kembrenga kebe gani kahirun ma iro islamin wala mewari kanu en seri kahirun sonumundi keta kahirun ku ikanu ijote kanu en qoto kanu en qoto sana nge degre woy keta Hakim bun Hizam ora ken qisan sa wa tarunga mora ko enanti akem pagarinyani qadijay aro yugo bega sara al kaba noni ora ken su ko manden qisan sa wa tarunga ma ken Hakimu ban man hayke keta akenya ngiri nankiye Utbat bun Rabi'a ati Utbat bun Rabi'a ati ngira nokunga hare kempare angana kata ya rebun arabun no menaga ango wulalin taun kitana arabun no mena ango tolung kitana wa tolung tokra mbati bada Utbat bun Rabi'a ati al-Hakim bun Hizam rati liken kangaiga Hakim ta dangan angana kata sageneti jamake gayen ke gamabu ken tolung an ken kitana bada arabun su komandenga antigana lagar tigande kingonya nandare na sabunya ke gajange yimenta ke gajange obuwa nanti orni onna burenya kanda Allah ranya na buren kisi Abu Sufyan mera harenga nan ton sage na buren kisi harsa otino orni gaja ti yimenta ke gajange keda serebe goro sage ne ti jamanga ke jamari ange nyani angini ser qorenye andi an kanne ngorgene kendange halle qoresunun darun taungan kama ange mbana ro sageneti jamake an kanda kata sageneti jamake kembirenga kempi lagar tigande kinganda bada kinganya watibe ati kebe gani Amr ibn Hadrami aken kalle be ganya arjaban qasundi ala rani kapallemu igra ken kalle be nya na burulli gai keta ange law kinyme garanti mutunu Allah ken garanti mutunu anyon ki jongo Allah ken tuganan na sabunya asse wanda na bure bega bosai Allah ken tugana wanyon ki jongo kana Allah ken tugana asirunga ora ko inandi Waqid ibn Abdullah akenyi kurere kinani
Abdullah bin Jahaz kurenga ora kurege kisansa wa taronkama kemberenga ikunya ndiga saw Amr bin Hadrami kane ari kapalemu Waqid bin Abdullah ara kalan sir Amr bin Hadrami mago kala keta irana bure mutun nan yatai Hakim bin Hizam hay kamana kendiga menyako seru wono kahana giri aqablan seruni nali tiworni ahaqimundu tiworni Amr bin Hadrami woni tambotuwenya adangane kemira Hakim hagra Kenya ko utbatura nanti Amr bin Hadrami ahore Allah sigita nyungi jongo kenna ngale na burebe ga bosai Allah kentugana Allah wanyi mello kensure kinga ko watibe utbat bin Rabia ati Hakim bin Izam atangara himbe ko ndungetai wa anyi menya serai ndangane nanti ndi mela suko mandengure Amr bin Hadrami ngosigita nyungi jongo kenda nge hale na burebe ga rigai nguna bureke mesa gana asruma kembrenga kenno qusui ati anke nando qoto kebe gani Hanzaliya yagare lemenga kingan ibn Hazaliya Abu Jahal togo haike ibn Hanzaliya akiyan kamana serun kaba sagenga kemira ando qoto anan kiyen anake qibara saw atarongama kenno qusui utbatu bin Rabia ara jaman kahuma me kenno qusui ara nyamare nya nanti jaman nan kahuma me jamanga kahuma me watibe akida nanti ati ya ma'shara quraisin ati quraisun jama ati agaro ke gajange na hunci ba nen take gajange manni misa duro an gumbuwa taworni awan naburen kisini Allah ranyan naburen kisi bo mani sabuni ara maremun woni sigi qureba ni tawo gajana ta na ke gajange ya an ni misan wato ko bada makata duna gilesa anda baga ni misan kennan hale maka ogana mewari maka a orno me haiti ya burma na sabunya an wani serego wari kenya na mpawa kare an wani howari kenya na nega kare an wani howari kenya na mpawa tugune kare an wani howari kenya na an akhi won kare har da wasu go diga kilibani ni ka serego na mpawa kare ken ga mana ken bayni ta nya abre ngare ken brenga yera go kene kendi on sage ke gayen na ho ndake on sage ken qarani sage mp kendi amenga ko Gilabu Sufyan haren woni garnan tun sage keno sana sare su gana sage mpingo Kenya le Quraysh nun taroni dina gajen ke Kenya ya jamaa isuka mantenda utbata bin Rabia tiga aroke hakarlai uta danganin odunge tai atlana ko saw jamaa ge taronga ma atike be gani Amr bin Hadrami anyon ki jongo iko sikitai dia hakabe gan kawanan tuge iwo sikitai kenna ge halle Islam nungara anna bure berigai wo ken kana garanti ni wo ken me kinasruwa kemberenga yimenta gajane ke on sage gajane ke wanaya o to kan misani bada onta o to ko nimisa ke bada kenga nya wakati be jaman suga magemi nanti on sage kenda Abu Jahal kenta qurayinde akenyi ga dia tatenga anyi haju yoy kemberenga jamanga magemi wakati be Hakim bin Hizam akeni setu hongutu nandiga kata Abu Jahaliya arani Abu Jahali merendoroke wo wama aw kamana tendari dari kinga purga go kanana mowe merendoroke ga akante ni honne ay kama tendara purga go kanana mowe kembenga ara qibarin sawu Abu Jahali tarong mata Abu Jahali qibar be go taranga tuwa ati Utbatu bin Rabia kenyanin qikatanga ati qamo ati jama ike qonira nyamare ngin nanti on sage na sabunya gajange nyimenga ni kebe kinga ni naburenga kenkisi bo kenna nge halle ibn Hadrami Amr ibn Hadrami aken kalle beganya ati wo sikiti kenyonge jongon kanai an nabure bega bosai iwasi wo ken garanti no ken tuwa nasirwa kembe ati sila arasarunya amar nan tun sage kembe alikenya sa antarungama kinga ya bane Abu Jahal khosaga kule agirnan siga kule ati wallahi ikunati Allah onta sagene ati wallahi onta sagene ati Utbatu bin Rabia ata qanta ukoi akanu gilagara Muhammadu ri kapalle mungari iya renga akanu giligara ko nandi kunnan sago inyanta na kallenya ligi gilara ke mugi taronga akamde anna to Utbatu qanta u wa kenna ngi halle arme be islamin non kene Abu Huzaifai andamuna iro kenna mege mallema wa andamuna kennan kara arakedde ame ko ne kenno ko saro jamana ko manan kule ati Utbatu bin Rabia ta qanta ure agra Muhammadu ri kapalle mungari ya ringa qur'an kama kenda akanu kinga ya kenna jama ke hono
kebega kara kani Amr ibn Hadrami ke akhi wo yino wo kan galite Amir ibn Hadrami atike nangani tele anguli mempiti awrni tamotugenya akhi wona Amr ibn Hadrami yelari mempiti kenwa aywa onya haleno khonunga ro yaginga utubad ibn Rabi'a o kamananti ton sage kembre ngange pakarla na kangai kinga ya bane Amir ibn Hadrami aken kana kusaga girnan sigi ajalli arika hangure to kamundi atigeri mempitu ho imaganta yorni tambutugenya imare nyona ken Amr ibn Hadrami ati sage ngon to ndari kenta sage ne few maganta tambutugenna ya oro menaga kiya ko watbe Abu Jahal ati kunata Allah atonta sage ne hatta yahkum Allah bainana wa bain Muhammadin ati ma ogunta sage ne ma Allah na kitenya kutu okunaga aro Muhammaduna kemele nan don sage kunu ke atigen to ndari ati utubatu ibn Rabi'a atiken khagantawa antam leere menan kara kennan yale akanu Muhammadu ri kapalemwa kinga ya wati be utubatu khana dimi na sawnya Allah arenga nyigara himbe ko nanti qari gane sereri kenni nyogon dumbe gume kai himbe go nyogo me dume ngama ken utubatu ibn Rabi'a Allah arenti igana dungi akone kallenga iso kisini igana dungi akone kallenga iso kisini kenya haiga bangere pasa haiga himbe ko igana o maremu kiganya wati be utubata ibn Rabi'a kembrenga aime abutu Abu Jahal gara kediga mukunara abutu ati Abu Jahal dangan ati angornatu ucina angornatu nenga gana karantenga mangenya gana karantenga ucina angorni kentu kembrenga Quraysh nun kutu sage ni galle sura khagile kiganya hanya komi angara gulan sere handange ngajini be sure kalen to non sage mpin ngoni kendiga mengare ti Abu Jahal ti gajani ke tanyana sage en to ontare tuna gajani ke nyana kembrenga itoke morsa nan same ken kane honne kahirun ora ko inande Allah are nemando kisenga kama ari sahabanu idigama badire jibura lagare jibura no benugono ira kunsu wara iro halena al-Hubab ibn Munzir akengra haqqalla be koni ken sabura Allah haren gollitai jiburan ku iri suko montengara iro halena iri taul lagarenye kembrenga iranya haqqalla be sabura ge musababai kahirnu e jinyeme iri jiutanangara tindiga jimutu ken qaranye Allah haren di sabanu yo tawnu jibera kinga kutungiro halena Allah haren di sabanu barati iro jinna o sageni kata kahirnuwa nanti Allah haren di sabanu ira jinsu wariro halena imo tawnu lagare lakhinga bo kenga nya kahiri nyungo mutanyere sere aro honne ikungirnan kahuma me iti mikungara jike mina har gane kala igunta to kodda kongone wajimine kembra irise to honu mutu are i jutu honu iri jongo jike yo kamana ndiga iri gajanyoku iri nali sabanunda kuma sai nanti wigeme Allah arendi kabala arendi ni tono serema akinya kembra uri nali migoni ken jinga ira jimini ni dawanu minindi sumalu benuga maira kumpaga kinga nya wati be isage mi woto ita tumpaini Allah arendi sabanua Allah arenti sabanunda serema akinya isage mi wodigana kahirnum bangya kembrenga ke imenu kabako ke mosri iti kunga nai agana ikunya wo Allah haren plasike nan Allah haren di sabanu nyali nan to ni jimini yukuma idungene kilengine ya Allah haren bagara kilengine kunga ama hokira ama honyiya imenu kabako ke mosri ke jamari Hakim bin Hizam akenyi jamakedi bo kenga ya watibe sere sugara jike mini Allah haren woni mo hokira ari sabanu ka sere sugara jike mini asuka humanten to badiri khuraini asuka humanten kara badiri maganta Hakim bin Hizam akem banan kisi Hakim bin Hizam hidangi halle kunanenga na kutanenga na aro serebe na agana qoto agana kuna nanti kuna te kamane be gari ike kisini badiri kotanga kembrenga agana kengo bana besu watu nanti keta hinya sobe kembrenga iwo kempi sigilni na sabunya kuna ne sumai Hakim ma himbe ga mkota radina ke ana keko bane kinga ko nan hinya sobe na sabunya isir haka be gara jimini tanyere ro halle suko man den karama anda kembane
Allah honnan sirawa kama halli arislamawo aga nan kala badir kota kembirenga kenyana garmajigaunga bada garmajigawu ulanin tawuganta garmajigawu be halle ka Allah honnan sirawa kama na progotondi kembirenga halle arislamawo aslama usro kembirenga kedangi halle sa ho khana jamakere wadn al aswad bun abdul asad aken khanati abu jahalira atike wallahi dun kina abu jahaliya Allah haren pagara jibe ko mara be dawari na sahaba nun siginda imeni atike kuna lata kuna uzai miga diga mini jike ira kella hirunga na abu jahaliya iwara mini jike jako ya silamin ku me sentare kenno kusui arika hanfosi ni jongo jike au kama ndiga mini kemrenga sahaba nun da suma nande khomi hananu benu gari mini nande kemmani sahaba nun kuma se mo hokara kaga kiye jila khinga wati be atindo jila khinga hari kanen to sahaba nun da ati aiwa ikira Allah dunya kina abu jahaliya nanti iwo jike mini jike wa mini wal me wa bononi wal ma ikenkara imenkara kemrenga kun koniri kun sikiri bano nyana gilara kengo bane Hamza bin Abdul Muttalib asadullah wa rasuluhu ken qusui ari Hamza khanari ka hamposi ati ken tan to kono anna mini Allah haren jinga nayi amme gandeni in tan to kono anna mini Allah haren lamenga nayi amme gandeni ken qusui aro Hamza iri jongo ime ira kaha nyana mekatu ira mekat nun ngemu kembre Hamza kusaga samandara na katu itandi tage jogi mosiri kinga bana qenu sendi aga qenu sendi harsa aw kama nan tirin kasi igijimen kama tikira lahiru nyawdo timini lahirun timani Hamza wotere da hali birambe aga tindo jinga Hamza ra tunanti hakar lawai kenno kusu Hamza ra akutendi mandi Hamza ti ontan to kono anan diga mini Allah hare lambe ngan na yamme gandeni tontan to kono kemra Hamza ra akutendi mandi ama jige mini kemra Badr kota sirhan hana bega kara kahirun banga kenni kiyai al aswad bun Abdul Asad kemra nga kebe hay a kemmare me wonyino kinyiro islaminun banga ken Abdullahi bun al Asad Abdullahi bun Abdul Asad kemra nga kenyi sahaba silsile a kenya yi Salma a kenkahu Allah haren kagumuwa Abdullahi ke fatihale Abdullahi wa kenya khali ti Abu Salma kembre nga kenyi sahaba nundi a kenyi sahaba silsile ka amare me kenyo kahir numbangya tar gumunda ko yin ndi kebe hage kinan al aswad ke bun Abdul Asadi ti al qiyamah ko tanga Allah gana taga honun wundi kembre nga ta kempana ya batarin wo kinai inno gendi a kempana batarin kinai inno gendi don kene tagu manchai nanti gramajigawun sir hanhana kenna kenyi na sabunya Badr ko ta hanankara kembre nga ta kempana batarin wo kinai inno gendi amare me be go islaminun bangya ken Abdullah ibn Abdul Asadiya kembre nga aken kahana taken batari ngol sirem batari ngo kinai itayndi taken kahana hana gol sirem batari ngo kinai itayndi kembra mare mum pillani bane ngoro kahirun bangya bane ngoro islamun bangya kembra kebe gani garmajiga unga bane na ken drapo mutu kengani abata ngo kinai inno gedi kebe gani wulalingin taunga bane kahana ra ken drapo mutu aken pana kahana gollem batari ngo kinai itaynga kembra o duwa nyana arno gollem bataren kinoi o tayindi bo kiga nya watibe kahirunu igari sigi qurayen gama Allah harendu wari Allah harengaru wari watibe asigi ra kahirnun bai wujne sere asigi ari sahabanun bai kamusiki aro sorota mirosiko kiga nya bane senna Umaru ila irwa hilla ke hilla baga Umaru ya ma radiyallahu anhu adikinganya ti Allah hare tari jongoy qiblan banginga ari jongoy qiblan banginga ari kitum pili ureutu au kama na duawnya ati qamo ati Allahumma an jizli ma wa'adtani Allahumma atini ma wa'adtani Allahumma in tuhliki hadhihi al'isaba min ahli al-islam la tu'bad fil ard ataqamo talla harendi kiteng rewtu aw kama na ke duwa ko ni
ataqamo ati Allah angara lahiru bewutinda lahiru ke timani ati ya okama Allahumma atini ma wa'atani kembrenga Allah angara himbe lahiru mutunda akininga sasa angara himbe lahiru mutunda akininga ati ya okama angana ke jama halaki ke jama bi haygile salama on dungonwa angana ku goni halaki angana kulla wara kayr kunna kukari no nyama kembrenga la tu'bad fil ardi anda batini mu yangote ni hila kharre ko hay ambate ndungonwa ko hay salama on dungonwa kuni serwai himenura inyonki ari nabre urakina ange Allah jati muren sawura kembrenga angana kulla wara kunda halaki anda batini mu yangote ke kama kembrenga ti Allah hare magiri aw kamana ke duwawu aw kamana diganan sage aw kuma ke duwawu diganan sage kinga ya ti majalamu begawo akanne ga majalamu ke nyere sendi kembira sidna Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kengiri na jalamu keriga na saw akun genga man nikitum pilinya na jalamu keriga kinga ya wati be sidna Abubakar ti fa innahu sayujzil laka fa innahu sayunjiz laka ma wa'adaka ti ya rasulullah Allah gar himbe Allah hidun mutanda awati manni Allah gar himbe Allah hidun mutanda awati manni Allah ndalla wala Allah wande mana wanda Allah wala awase sa awase duwa ke to kuno Allah haranda duwa nya ma hinena la Abubakar majira mungo yerna Abubakar rajila mutu na sagu akungenga mata wase ta Allah wa wasana agar himbe muru Allah kenkine Allah gar lehru be utara Allah kenti manna dangan Allah gar himbe linyina mutara aw kenkine kinganya watibe ta Allah hare ara duwa ke amagir duwa ke aw kamana ko kinganya watibe ara duwa ke sigini ara duwa ke toke ara duwa on toke ira irwaya nya baka ibn Abbas ma kenti ti gajangen qurayni ti gilikanya bane ti hange wo kusaga giri hange ke khoto hange nga giri hange ke khoto ti ken kusui sirna jibrilu kenyanga kanan same kenga ne honne ira koy nanti Allah hare na to duwa ke na to gama duwa kenya kemirati Allah ra wujine malaka ara kella herun kine nanti ken wayankana Allah hare da duwa ke kontine aguma duwa kenya kemira Allah ti iranya wujunu siki malkai kemira Allah hare da duwa ke kontine harsa aguma duwa kenya kemira Allah ti iranya wujunu karagi malkai malka ti kunyo yankana kembrenga kesunya duwa ke asawura kembrenga wujunu karagi malka kenya lahirun wuti Allah harenda wujunu karagi malka kenya lahirun wuti Allah harenda nanti kunwa yankana kun wujunu karagi malka yankana mani sawura purke na silaminun sabatini uma yanka nanti iwo ganya kembele malka bane ngajange kenta tongono dunari malka bane agajange ta tongono dunari ka iyanka purke na silaminun sabatin kembra Qur'an antiqamo suratu lanfaliri ati iz tasta'isuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdafin وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم قرآن انتقامه أتي برمبه إذ تستعيثون ربكم أقول لارو قسنا كمنا أو كمنا لارو قسنا كمنا الله هري أو كمنا دواونيا كما فاستجاب لكم كينيا باني الله رجاب لنا أغدغان Allah taqamo ti anni mumiddukum bi alfin min al malaika iwa jidini naga dema naga sembendi ti wujine malkai murdafina kungani toki hoy wujine malkai so yang kana nan toki me kemrati wa ma ja'alahu Allah illa bushra Allah makke wujine malkai yang kan ho sawra maganda nyaale nyai silaminu nangan kemrati wal tatma'inna bihi qulubukum ara mal wujine malga kenyan kandi puruke na asunu mun sabatini wa man nasiru illa min indillah ati de manen ko ni magiru ho ma anda Allah de manen gil Allah banai inna Allah azizun hakim ti Allah ni tunganin da na yani Allah ni ki aki tenge muten kembrenga
ala ke koni suratu lanfal kembrenga Allah harenda du'a on continue Allah renga du'a on na atlana anya wujun siki malgara kengo khanuku ati wala qad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun iz taqulu lil mu'minin alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaikati munzalin ati haqiqa nyime Allah ra'a dema badir kota nani agalloga anguni kamusiki aru tamurosiko kahirun kunyi wujine sire kembrenga ati fattaqullah la'allakum tashkurun kakanu Allah ke sabura ana la barka saun ati birambe muhammadu ya rasulullah birambe anga otini iz taqul lil mu'minin aw kama anti mu'minan da alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaikat munzalin yala anta wasanawa akama na jidi wujunu siki malka kungani yanka hoy yala kenta wasana wujunu siki malka kingani yanka hoy kemrati bala in tasbiru wattattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5000 min al malaikati musawwamin ti ati tungiyani bala in tasbiru ati agana sabari agana kanu Allah aro kayrun bani mege malama wasisa kembere ngati Allah wa jidini aka manga jidini bi 5000 min al malaikati musawwamin ti wujunu karagi malka kungani tagumanje honi wujunu karagi malka kungani tagumanje honi kemrati wama ja'alahu Allah illa bushra lakum ama Allah make wujunu karagi malkanya ho saura maganda nyalenye adangan aranya maganda nimsu wasa ya dengan wal tatma'inna qulubukum bih ke sabra sunumuna sawati tay wujunu karay malgake atlandi wa man nasiru illa min indillah de manan kon magil hoy maganda Allah al azizi al hakim kembrenga Allah ni tunganin da yani wa kitana yani Allah rake koni suratul anfali aw suratu imran kembrenga wujunu karay malka ajope wujune malka kempale wujunu siki malka kempale wujunu karay malka kembrenga akoy nante Allah hare nema no kisenga kama birambe aga tla duwa ke ti hange go kare kempanke hange ge akare ko to mosri ti kengaya ti senna jibril yanka hange kere asena jibril wujunu hilim malka o kapai senna jibril kenyanka wujunu hilim malka kengo kapai kulli sigi do gajange nagane wati kena alqalb honot alwasat gajange nagane bangi kulli sigi ne jonkoy Allah harenga nema no kisinga kama kembe ati hange tanakare kembange ga kare ti sarafil kenya ga sedna sarafil kenya ga wujunu hilim malka kapai kulli sigi do gajange ntay bangiya kulli sigi do gajange ntay bangiya kembale hange tanakare mikail sedna mikail ken khana yanka wujine malka kengo kapai wujine malka o kapai kemrati malka nuku jalamu nyai isui mea jalamu unyi sinya kama unyi haramare men sauraye unyi sin kama jalamu ngo isui mea tikenga nya watibe tarugum na meso jalamu ke kilornde honura ko inanti hoddumbe en honuto hokule en honuti honnete mayni kala kulli hali himbe kona nanga gabo kenni ira ko yana de jalamu ne tamanyanyi malika nuku yimena na sawunya tim malika nukuri az-Zubair ibn Awwam hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembra turi Zubairu sauranyari badir kota jalamu be Zubairu yimenga kenyi jalamu ne tamanyi waga yin si model be kama malika nukusu sinyi kemwari wa jalamu ni kemwari wa irame be ganye kanenga aro Zubairu iramen sumbana tu yanga az-Zubair ibn Awwam hawari Rasulullah yanga ken sauranyari taro gum yono da ko ena digga qurayndi iro sabanu gondo malika no kadimi wa hen ndi Zubairu ani ina da robanga tanai iro malika no kadimi wa hen Zubairu ani kembrenga kenya daron tawi Zubairu dangani malika no yanka Zubairu sauranyari na sawunya jalamu ne temanya nyai badir kota bo ken kahana malika no kahana yankati jalamu ne temanya nyi malika no kui kembrenga Zubair ibn Awam uyanka aken sauranyari kembra ira irwa billa baga ibn Abbasiya kenti ti nabila musari seru igani tihi nogoni tanagate sine wala tanagate sine be tihi nogoni tabule be gani jelel na imeni tabule be gani
wa zalalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa kembe ga ko nan diken tabule be hay tikembira tikkenyali timalika nukui timalika nukui yang habaka ken tabule yari ibn abbas ra kempila kembira nga malika nukui yang kayndi sa akin dingira ma Allah hare ne manu kisinga kamati sahaba yura ati ha huwa haza jibril ati ke ha jibril yayi akhizun birasi farasihi alayhi adaat alharb tisena jibril haike asin kannen pai ama wa gajanyo kunwe me Allah hare nda koyi sahaba yi badr quraini nandi jibril hay asin kannen pai ama kenna ngi hale gajanyo kunya wai kembirenga malika nun yanka iyanka kenya kaba koi wa kenya nimsu wasande islam nun dangan an nimsu wasaye a qoro mosiri an nimsu wasaye qoro mosiri kembira malika nun ga yanka sa kebe gani malika nun yanka yana kembirenga kenga atini nan sami malika nun yanka yanka ne honne kebe gani utbat buni rabiai ora ko nanti arabu jahal jabi ata abu jahal dangan ndey ka gani qarantenga wal man kenya gani qarantenga kin wonu tui kenya bana ken kusaga butu kenya sun qaso ata mundo nyerun kota nangemu juman kota nga sobanga kemira kahirno islam ngara mewar qurayba neri ken soba utbat buni rabia ke sedan yaro abu jahal ga de qarantene ken de amira ken toro mosiri na ya ken la murenyi unsage wa maka quraysun gu hoggabe la murenyi nan tun sage ka abu jahal ken yambara ti fogi gajan nyanya kemira utbat buni rabia aken khana butenda kanya ati ndey ka ga na qarantene wala me ga de qarantene ta abu jahal tawni kentu cine tawni kentu na Allah ran karako tinyo ndumbi gumeke igana to kirai su iwo kisini kenyi utubatu bunu rabiai wa igana ndungene akone kallage igana sagene usunyi kisini baka kallema kemrenga Allah ran gra himbe go ken sabati ka utubatu bunu rabia du khorawun yari kenya sabuni haiga ta Abu Jahal dangan ndai ka ga na qagandenga walma iga ta qagande tikin woni tui ken qusui ati una merendro ina merenkune una kemundira ila merenkune wo mundu kema kataruna yankulanga kem balera sertana qalebuni ken kama kataruna yankulanga ina merenkune ho kinai ken wodarun ken wolona yankulanga tarko gumunda ko inanti sirangi ayankulanda rai mosiri kembre merenkune ho makatarunu ayankulanga kembre nga tara iran kase wa meleke iyankulanga kembre nga ribugu nan sigina anendi garibu nan sigina anen watwe kembrenga ara I akhigo ken sai batai ara kenkri kelli sigiro anno gimbanga kembrenga ay melle nyugo ken Walid bin Utba ara ken khana khiri kelli sigiro ata imbanga kembrenga ata Allah ren dangan ti oku hay ike Utba aro I akhi seiba aro ire nyugo al Walid kembrenga ta Allah rena serebundi katiya iro himenugo mubarazatu yana kinga nya watibe madinan kon surosiki kun ka hanabu madinan kon surosiki kumbu madinan kon surosiki ke ken koy Awfu bin al-Haris aro Muawiz bin al-Haris aro Abdullah bin Rawah ku surosiki ambu iga bugo watibe utubata retirni atela kun koy o ma ture kembrenga banan ti ken Awfu bin al-Haris banan kana ti ken Muawiz bin al-Haris banan kana ti ken Abdullah bin Rawah kembrenga ti kunnan sage ti hajunta kuma I hajunta madinan kuma imenu maremu benu ga bu umaga I hajuna kunye kembra ta Allah rena imenu maremu bu ni katiya makango kenya wati be Allah haren kitenanti nanti Ubaida bin al-Haris ti ken ngirnan sigi ati Hamza kahanan girnan sigi kembra ati Ali ibn Abi Talib ati kengan girnan sigi kembra kunga sigi watibe Allah rando ke classement donc kendo utubata classement isonya na bane na sawe utubata ime aro a akhiwo kumbu ara imele nyiwo boketa Hamza aro Ubaida kunni akhini kembrenga kebega na Aliya kenni illen jatai kembra kumbu ura megge malemao Utba kendo Ubaida kundi jonko ime kembrenga Shayba kendo Hamza ri jonko ime
kemberenga Walid ibn Utba keno Ali ri jongoymi tar ugumunda ko nanti amadange wucine suri Hamza rakari akomi angana giri nantle musere nan ko sarakari Hamza ko sagra shebatu kari hara wuce mallato bokena nya watibe Ali qahana kena Walid ibn Utba rakari hara wuce mallato ka kebren Ubaydai kendo iqale Utba idalami keta Ali aro Hamza kun siginu hay Ubayda aro Utba iraika han so ni me ho ganati wo himbe katati plabe banu baga kensera aw ko mi soroyle sugga jamo nga yabane kemberenga akoni ga dalla nan dalla keta isura mekatu keta hinna nyeme sa gonya himma nyakinga isura katnu go nyame keta isuka hanna mekita isu jogi nan kanu isu kanu nan jogi kina nya watibe aliro Hamza kun kusaga tilan utubatai bun Rabi'a ira kutenti mani kemberenga Ubayda ibn Harisi ira kenwutu nandigatai boketa kahnun kanari ihuri mutu ken Utba aro Shayba aro al-Walid ibn Utba keta sirben wa kara al-mubarazatu wa kennike qasirhana be kara wati ken al-aswad kai kemberenga ka gajange en qur'ani ken mubaraza sirbe ga kara ken Utba aro Walidu aro Shayba kusuro sikankara mubarazatu ni bokena ya wati besa malika nunga yanka na lisigi sapani malika nunga yanka na lisigi sapani kebe gani Suraqatu bun Malikiya se ora ko enanti Iblisa akenyile Suraqatu sauranyari Iblisa akenyile naya Suraqatu sauranya kembra ga yile Suraqatu sauranga sa agari gajangen Qur'ani ari gajangen Qur'ani keta aya ren saw malika nuwa ora ko enanti malika nu yanka Iblisa khana akenyile haramare men sauraya ni dunya Suraqatu ka agaile na Suraqati ar malika nu ko manan yanka irisige sapani Iblisa yanga taw kuy bane kenno kusui aw ko mana nare namburi halle aw ko mana alerinya namburo halle aya ran sabu malika nu aw ko mana alerinya namburo halle aw ko mana namburo halle honi kahir nu ko wadi genda al Haris ibn Hisham ken ko sagara ariya tikiten ati Suraqatu tela nya kamo aw munana ngurwa non nege nambutoy ora ko nanti gile bugunte Suraqatu akenda koy iya nanti birambe ga yimuna na ngancho bakendi na sawnya gajangen iro kinana tankonna kena akenti ikewi garantini illi ho nta bakari na sawnya Suraqatu ime abaka qabla beri qabla qorin banu kinana ta qablan sere wad kemra ken sawra Iblis sare dunya setana re dunya Suraqatu sauranga nalika nu ko bugundi e be ay mekka hiya nalika jengen Qur'ani ara malika nu ngarwati be aw kama nan buguro halle aw munana nguru al Haris ibn Hisham ken ariya tikitenga ati Suraqatu amra mina koy nan tamura no to rewa ando nege nalitoy gayen ki halle ken ni bo tamura antarare ikuna dalai ike kona anta protoni ke ka targo gumunda koy nan di Iblisa nur sami amakati du tlanini al Haris ibn Hisham ya ti kenno ko Iblisa rakatunda ya ke ko danga rakatune ya tara al Haris ibn Hisham rakatu igjimen ara gumure igjimen mago jana as akenu mako henra sausenga na sawe Iblisa aru haramre mu montabana ken saura gara al Haris ibn Hisham gara gumure igjimen akenu mago kolongolene kama Iblisa awuru besu ya wa Qur'ana awuru mago tunu kayru kuma nan tara malaka tufariquna man sabuni ango hatalle maw ke la halari kenya watwi ara kairun ku jabi ora koni ora aqisan koni hikenya mara ka kutena kangai ati kairun ku dangan faza Qur'an ngra ko mowe ati fala ma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai birame jamanun piligram mewari kairun jama arsalam jama gajangen sapan da bari gajan woni gilagra jaman bilgra mi wari Iblisa yagan sawu malkanwa wa qala inni bari'un minkum ati ikeo iken baranai bakan gungare ibarnde mo baka ayinda ka baay few inniya are mala taron na sawnya ikeo hongali anguta kengal ike ya gaw himbe angunya anda kengare
inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab ike iblisa yo kana Allah re Allah ni nyankan kate kote ntungai kembrenga aratu nandi malikanuku iga ma qurayke wara malikanuku wirigana ingarnte ken nan yati jahannama kembra ken sabra ken ya bana iblisa bil khawari ken sabra targo gumunda koni nanti awru ati summa farra hatta alqa nafsahu fil bahri awru namuru magora idu sere hangeni magori du sere hangeni kembrenga kebe gani bulisai amakata de mane koniya ke kota ari dumundo na sabunya aya ren sagu malkanwa bo ke dange halesa ko utibatanu iga bugu me kan maro hamzanu kembrenga abubakari aken khanara lamuru nanti alle ni wobbe goro kayru magiya abubakar le ni woyo wata abdurrahman ibn abubakar ke kota na ake maslamaw aken ro kayru magiya abubakar khana bu qurayndi tire ni go ki khana bu ina metake kembrenga Allah harema Allah harena abubakar baken koni Allah harenda abubakar tan toyre abubakar ta Allah harenda tani tono keta jama hananu ben wa Allah gemalle mawnu sedin prawa inka hukuma jama hananu ben wa sedin prawa inka hukuma kembrenga de amenda nga abubakar Allah harena khamisan singabo o lengi khale gasini yere Allah gana dunete kotatana wa kuten sako a taron kama abubakar Allah hare khabar be ga dangiro